person. Jodak moko e sub-county ma Sirisia obuono mar dhi e ng'anyo e kind thuolo mar ndalo 14 kata obuogo mar dhi e ng'anyo e kind thuolo mar ndalo 14 mabiro mar kwedo bura mar mibadhi ma odonjne godo jaod bura ma Sirisia John Waluke. Waluke ne ong'adne kum kod doho maduong' ma pacho ka mar chulo fai mar $1 billion kata twech higni 67 bang' kane oyude kod ketho mar mibadhi mar omenda maromo $297. Omenda mane olal kowuok e agulu mar piny owacho bang' kane osingo mar oro bando kowuok e pinje maoko e dero mar piny owacho mar NCPB. Na Rwanda tutaisimamisha haitakuwa katika barabara hiyo siku 14. Uchaguzi ya election ya useneta hapa Bungoma. No Luke, no election. Tunasema kwamba Meja atoke nje, asaidie watu wa Sirisia, asaidie watu Bungoma. Tumechoka. Tunaomba kwa heshima rais tusaidie. Sababu Nuru Haji amewachilia watu wengi, amefuta kesi nyingi. Mbona yeye Waluke asitupe? Mheshimiwa alifungwa kifungo ambacho hakuna mtu yeyote nchi hii ambaye ameiona. Sisi kama wamama wa Sirisia tunauliza viongozi wetu ambao wa Western tumewachakua kama leaders wa Mlembe, mko wapi? Tunalia haki ya Waluke apate. Speaker wetu, Senator, tunakuuliza kama wewe baba wa Roma, mbona usisimame kati yetu uokoe hii jahazi? Tunaomba kama wakaaji wa Sirisia wa Bungoma. Mheshimiwa Waluke ndiye aliuza UDA ni Bungoma. Sasa tunakuomba tu kwa heshima kama wamama wa Sirisia na